eti kabeya ka de hu pen no ye de hu pen no kabeya ne papa mu anka senka emrakwa mu nka wo sofo krampo no wo fa associate pastor na wo nipa no be se won ko associate pastor ma sofo bi aka onu be ko times bi eno no nkrata akwa hye ne enkomodie because ye pen enkomodie pa be mu a obi ko page ma pro ne ko keka na esi so a eti kwan bia so ne etimi pa mo no ese obi yare na yesi apam ne fi ne juma wo yim obi enu a ase mo te e be ne no matter the reason a wo gina so de pam no but ye tin from that perspective we because ene ne te so for ni timode Akoba sonko enkoma wa wo hwe me sabre e wo tuma chin HS so na sabre ya me no e ka sei putupru enkai ba ababe to ya pono eso echiri mu na chese ye de ani ekokopie mu e wo Anointed Palace Chapel so popanya wo da no e Reverend Obofour APC asore e na making ye de ani ekokopie mu e wo ho no mu a e na kwada na chese wo ne no ekọ na eba yi ahodo wo no an ne ne ko eba na asore dem ma chese Bible akenkan abrante ya e ne kenkan Ewa ni di aya ba ti anasa abeto ya pono eso eye amawu de na ebusiafo nchiremu ekire se abrante no wato na nanom ewo eye ense dum na eye Obofour ba anti crampo akwa live akwa komeki eye eten no public achese wo sun hu be ma chese wo abo eye ko blend den na ni abre na wo sun na chese nu se be ma nsu na susu we die afono eye wo na ensem dodo na yatete ede afa eye ehu na ebusiafo menkohwe video no emraye ba ye beto aso I don't know about BBMU. It's crime ya. Wait, already. Umemabo. Minianuko, Mami ba Facebook on bedi matem. Semi na majimoniso. Majimoniso. Mami ba Facebook on bedi matem. Minu anoko. Yo na abusuan said de mo am kokoshe ye nua be ma na ni abre na jese wo su na wo akire mo se yan se mo am di matem so mo agimani so ai me nua no wokọ na obi a wewu na abebo nkai ana jese wo se twa mpwade aka ho na abusuan fo ye nua ba eye na ama obusu a wa ha ye no edo se no zukwesa se Ghana fo dodo na adwen ho a womo entiase na nsen ewuwu a eba na ubehu sofo we bi sei na afebuka kwa wi echi na ensem bubuja na no akwa ba epi ameje oso bibi abokode enye bokokra si epromusa awo de na ndaso kre na ye ensem a ababeto ya pono eso sabre ye chima na chese ye abrante ndin ba ye amawu a chese wono na ye Reverend Obofour ko baby ba no Bible akenkan ni bibia je so no na dimu eye ntintiman wato na nanom ewo eye ensedo na ensem yi eba ye na amaga na fododo na ase ehu eye abo mo ka me kwakwa yesisi ase atemuda na edru no hwimbre na edru because ubehu sofo we bato sofo we bi say like o hwede e ko na wo so say na hu no esi efa the D3ad meda was say ono na kunya we na machia too much ashefo ni etifo nya lukrepa na okane no wo na aba no hwimhwim ankasa enye mo wa crampo say ye beti say announcement if you sure about say hwimbre na ekoso because hwim de me kra ye hwim wo me huntimi amate mo mfama ya pa ba ne nia mu no eba no asofo no mu a Ghana hano yenimasem kapa abrabo bi a wo bo bia se wo da obi domain mu a ye need wechi ye he ye pa enti eba na sofo no a ye nso nko wo de esensa mansan kuma enya hwe krampo na obi no obekire bo e wo bia se obi a befimu akobi na nso eba na sofo no nso eba ne se sofo bi ewu a nipa hye that trust susu ho hwe sensam ho se we eye kwa ana se owo ye bi no nso ewu bia na diama meka nsane se won se nansen ya won se Reverend Obofour na emu no Ghana fo na won se already na
fitete some order that yeah back ya can no na sorry for any accident dey nkenye the first time I acting po say sorry eko baby na no ada Roman for kura po na accident mu kwampo timi kwa atwea na wo mo ba no makọ sa 60 bebre sorry bebre ya sure omo sorry na osa kwa but omo nko ato no hen se magana ha ye kan ye any reverend Obofour na sorry man nti ono mpo Obofour ntimi hu an ensi nkwan and when ntimi mo mpa anyi na asafo ma no ama ahwe amata se omo so di na chi aba nti omo bewu ye kan ne pasa and odi arara wa kwasie na asafo ma no enam na we so be pie mu na aminam krom se me so maso da fom dientie ense makoso na ne ba abontin so wo su no ye Obofour ba andi no ena mo focus say na se onu anga sakra se no nsema ba se onu reverend Obofour ase bi se abomuntem nse keke bi wa go twa mechi we sa nsem bi abontem na se onu ba abontin se no wo su ni se na nsem keka na akoye no e akwete de akuti abobi eno na manfo bi kika se reverend Obofour iso na se anso ye unso akodi akonya kese a wotimu nti na se enwe djuma na se akoba na se nye seminar but me ma so ate for ekeka me ye dey asort allegedly dey akoso amanfo kika but ni niemu no owo de se na me kan na nkan no ede obi ya ko emfa ho kwan a nipa be film era obi ya be film na kwan a obefa so film na me se emfa ho but kwan a obefa so film na no na ehunya obi wa won se ba no se petuwo se a lese obi ya nsusu se obe ofisa na obofumu se a enu na ya no wonsem ka bebre but obi enu se dey ara obewu na yen share ebra yenya nantie no according to source yenya edi efri wono ochiremu kwampa na je se abrantie ye reverend Obofour epamo no 2 months ago efri na kache enumu na na chese na ode yare na chese ye de pamo no edi efri wono na even no promises a wo promise ye abrantie a wanya ne ba bi ko yi no kwampo no enya je se wodi so asin se de waye bi a kire ebinom savior ne wo mo manika ne wo mo ba bontin ebeke kan ho yeah nti with such issues no like so for sabia ne ba ohwena ne ba ne ye bi a wo ye emboa no na ebegu ne ministry hu fia enu nti oni kwan se otene oyi ne ba ne different ne huma ne ye ana asin se okache ne se ebia de wuye ha masafo ha mesum nti ebe ya ene etwe ho na menye maso na wo susu po ba bi fa enfumso wo ho an enfumso de nkebi enni ho but ebibi manu ase no sa eniye no wo de ye enfumso no enkusi bibia enwa wo kwan dia so di ntina meka ne sa asofo ho ni wo momma entimasem no abapa amana nzigwa sorry kese ko ba se mu asofo babonti de o ma soro ka kokot se o ma sum sorry na che na nso entobua bi o mu hwe ni hwesike bi anka se ka ye famo ya die ta wo beti na sofo ne associate pastor team na zen basa na afi akoda ne se e se de meyi woto se wan nye de se fatama me dia meyi woto nke no nanka se nka kwan bi so no nke de ni die bata ho se sofo krampo no wo fa associate pastor kra se ka contract na ho se contract ye aban krata emremu ye ditum se okay fa me fa we conditions da ho enie wo ye se ni dia ene mu kwan se me pamu fi mase emra so ntimi kekire mo kwan bia so but wo se bibi hanom no ebimamu ase no ye fa bibia tra onyame suma duma de na me wona ketua ni finti de wo ye afa kuma but obi nipa no wo ye no so no so we nya de obi wo krampo no de wo busia na mma eku no so no so be so wo fi ansofude no de ne bre na dache na ho den boa so for asore ko na so ne se de se fata no onya wo ye di nyame sumpa ene nya hwe but be du echi no bo abe ya asem no ote no kakra na se woda ne etwa abo na so penyi enti ka be ya ka de hu pen no ye de hu pen no ka be ya ne papa mu anka senka emrakwa mu nka wo so for krampo no wo fa associate pastor na wo nipa no be se won ko associate pastor ma so fu bi anka onu be ko times bi eno no nkrata akwa se ne enkomodie because ye pem komodie pa be mamu a obi ko page makro ne ko keka na esi so a enti kwan bia so ne etimi pa mo no se obi yare na ye fi apam ne fi na djuma wo ye obi enu a asem wo te e be ne no matter the reason
wojina so de pamono but ye tell from that perspective we because and then net so for ni timode no ya important me consider say anya hwekwa bi nya na kechi kakra na wo de support no ho na wetimi apamono sante se an ye nti story mu yie no ya ba kakra no bi betina so aka say na timode na bro ana maybe ukra off baby di na ye bibi na wasa pamono se be ya mfa so bono ebo na so ka de papa mu a nke senka emra kwa mu nka contract bi da ho na go form contract bi enu do bi go ka say o yare nti wafuma fa che ne na che da emra kwa ye de people ato ho etimi si me nwia me etimi si wo ba so de abra time we tina ha say kai bag mam sa abre we kai ni say na me no aka ni nia na say wo nye no sa na etie na say e brand ko ni mbuzu twema so re say na say me anga sa mu a emwa na me ka say kwa enyenka bibia achechire no obi enu ko beka ne chi sembone but akoba say mitia wamu won say buy obi aya o say 2 months ni pepe po pamo ni fe mo opamo no so no yare eni na odi akogu ntine say ye ya ni akwa akosi so for penny so okay nana ma ye de enkomo no eba eye ne wie ye IIness with asofo ene wo mo associate pastors wo mo junior pastors meteteo mehu se wosra wo so ofre wo so say na enu ntino so fo afa ye nipa no na wote ne nchen na wo consumer no wo ye se wo ye bibia ede ema no ye wo mo anamontuo because so wote ne nchen ntino nim so okay bibia ye okay na ene no ano no na enyoma ese ne asede ese eja na dema woba no wonye na enam so na se oba no ba wonten na bia obebeka bibi bone e de fa no wanye se yefoa se eye junior pastors expose eye wo ma so for panyi but se wo mo eye nyoma wo mo epe anase bosha wo mo hye wo mo se wo mo disua se nya de se nka wo mo betimi aba wonten aba begu wo mani mu ase anase se but ni nyina mu Ghana for dodo na so ehu ne sem junior pastors no dodo na aba wo mo ba wonten be expose ni yese because of the one nyantia like oni say dia nka dia o say no so bi be kan no emba etenunti ye di yankomo no esile afuto ben e na de be ma eye junior pastors no say wonim say nipa yi a wo ye adwuma ma na woni ni ye osumi ebia ne nyoma bi ba ko mienu bi ma wo hunu say the way ye die ebia na enye nyame akwaso but enam kakra wonyantim what in enchem bedroom pepe so say wonya de wo pa na afa akwakwada ne say otan na ye gu nanimu ase ne ye say futo be na de be ma wo na ye fe kia me de wase na Ghana for anse na me ne mo be kasa kwa bodi kia ene bibia na wo be hu okay ena ene bre ya ye wo mu ne tese tete bre nde na bibia so for no mo de no kre die ene di wo ni ye omodumanti no wo ya so for kitwa kana wo ne nchen kwampo na wonim se no krede bibia kire pe fe se no krede no di ne gwantu kra ko na say wo na se usuban nya wa usuban be ma bedan di na se wo ni mugase ababat ene yi no eni bie aba no abowura bibia ese na so dem krampo ni bie wo ho no wo bie akwa so krampo a o adwempo bi ode eko o ba besua so fudie no krampo no o woni suade hunu bi ode ba besua etu usu so fo no wentini ama na ni suade hunu na ba na de o hwe ni mo gina so de ba be hye wase no e wona ye de confusion ba na wo usu so fo keto ano unsu nim se o woni suade hunu ni wakọ 1 month 2 months on se woni suade hunu nya de a ebe mo na ni pe one na mze ni suade hunu nya no ebi ni wo hunu na wankasa mo watu ho fo se asofudie do se ye adwuma krampo no anse na wankasa no e be fro osofo no so ese wo fo nsa enje bibia support ufo se mo amfo mo nsa nya adwuma na musumu nyidi bi na obi ankoka se adwuma na mo ye na mo pe mu nhira eno na akoye mo problem sisi an confusion ni we nye because of the brain ya masafo no da wada onim se no so ye adwuma wo ye enti wo hwe nim se ko benya bibia fi me japade bia se na manfo bobra no no so but enye de bia na tesa adwuma no ayetuma adwuma enti utimi ye ni ya ena mu nhira e fi maba maso a untimi fa so go embobia enti wo mo entu mo efo yo nana ma ye beda was na ebusuan se de nkaibo no etiel ensem no de ye ni ede achi de befi mu ede ababia no so ye de beba ababe so no nti won subscribe to your channel na ye like the videos not share on all the social media platform esumidia ene ekia si papa maka Plus anani so the best media school in Ghana there and 2H multimedia college if we say equipment apapa a church for our quadruple ewadisium any air conditioned room there the media law advertising camera handling and marketing there and location Abeka Free Park Junction Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi anda da wa na me mo bi kasa me frama wankasa frɛ abati